جبو يعني رولا كوميتي ببيرنجي ام بكاربن وان بريارين خوا بدسراتا شاميرة محمود هزارة ام بكاربن راست راست ديالوج بكن راست راست بيجن راست راست بخوازن راست راست تكشين بكن دوی چارچوبه ده دیروکه کی زلانینا کو چندنامه شامل بله ما پشتی دارخستنا و چیکرنا شانده ام ما بریا نابنکارا گوتی ام حاضر و گلی کرد دیالوگی راست راست بدنا چیکرن او جی گرد داخلی ام جی برسوا داینا پشتی جه دیروکی حتی ها نزلاله ندیاره حاضرن و کیزا کردی وكيدن ام هديا يعني او رندوي ورنداني موعد ورنداني نقول وي ام جي حاضريه خو بكن وهرنا من هذا روشه حاضريه دنا وقو بهجماري كي نحكي سيهاتيا اغا كرن ل هم كوتا جنتي ده هندك الين روشن بيرو سر بخوت ده كي من جبوي جي ما قلت ام برد جي غور نقاش وديالوغا و كساتك سربخوا نج بهانكي وجبان بارتين كو هاتنا تشكيل كرن جدار بيوان إطارها كسات سربخوا برز مظلوم عبد ديار بكي جبو يجي أو جنك يما و أو جي تبلي شاندي بلي يادين جي شاندام تاني ده چارچوبات ده كسا 11 كسا ده نامينه و قوميتي خوي شيورمنديه چي بكي آلية قانوني ده دالية مافناسية ده دالية امبيجن آليين سياسي كو جي خود ناف وان شاندا ده نگرتنا ام دخوازن يعني اب ديالوگ بجاره کی تنی کلیت نبی و يقول لك جاره دربات هري ووري وجناب خدا يعني قوميتات شبكي وهر نشاميره وبهزار نقاش بكن جبو يجي وكيريا جبو قوميتين شيورمنديه امي دو چارچوبه ده قوميته شيورمنديه چه بكن جبو کو ام بهزه کی خور درباسي شامه ببر